Pozdrav dragi ljudi, dobrodošli opet ponovo u DNK studio, ja sam Dijana i ako ste na našoj stranici, posve sigurno vidite da vam paralelno nudimo dva različita programa. Jedan je Get Go Planner, odnosno paket za ostvarivanje ciljeva, a drugi je Trauma Release Exercise, odnosno TRE. I htjela bih vam ukratko reći na koji način su te dvije teme povezane. Get Go Planner je program koji je namijenjen svima koji planiraju nove ciljeve, a naročito onima koji kreću sa nekom novom idejom i nekim novim poduhvatom. I sami znate da svaki puta kad poželimo ostvariti nešto što nismo do tada radili, izlazimo iz zone komfora i krećemo nekim potpuno drugim nepoznatim krajolikom. I ono što nam u tome pomaže je dobro isplanirati poduhvat. Tu je znači mjesto za ovaj naš Get Go Planner, odnosno paket za ostvarivanje ciljeva. No kada izlazimo iz zone komfora, također ulazimo u područje povećane napetosti i stresa. A ako nam je naš poduhvat važan, onda će naš stres biti još veći. Jedan nivo stresa je uvijek ugodan i dobro je onako osjetiti i adrenalin i pozitivnu napetost i onako jednu tenziju kojom idemo prema cilju. No taj stres koji se pojavljuje ima i svoju negativnu stranu i vrlo često nas čini napetim i na jedan vrlo loš način, odnosno blokira nas i sprečava da iskoristimo sve naše resurse i da prepoznamo pravu priliku i onemogućuje nas da razmišljamo u svakom trenutku za nas najbolji i najkreativniji način. Zbog povećanog nivoa stresa može se desiti da propustimo iskoristiti pravu priliku i da propustimo naći se na pravom mjestu u pravo vrijeme sa pravom idejom u pravom društvu, jer od naše unutrašnje ukočenosti Ok, idemo dalje. Znači, od naše unutrašnje ukočenosti nećemo jednostavno prepoznati priliku. Iz tog razloga je važno imati na umu, odnosno imati na raspolaganju tehniku kao što je TRE. TRE znači Tension Release Exercise i to je jednostavna tehnika kojom se otpušta i dnevni stres, znači onaj koji nam se desi na dnevnoj bazi, no jednako tako i duboko nakupljeni stres iz cijelog organizma i koja nam omogućuje da se i izvan zone komfora osjećamo ugodno i sigurno i da damo najbolje od sebe. Eto, toliko o povezanosti planiranja novih ciljeva i tehnika kojom smanjujemo stres u nepoznatim krajolicima.